En hallo daar kijkers, zoals jullie weten, is weer eens aan een vrijdag. En Brian Munango is met mijn mede-aanbieder Andrew Poelman. Mag gereed voor een episode van Gooi Kolle. Andrew, vertel een beetje de kijkers voor wie het ons op ons show vandaag. Ik denk dat het de eerste keer dalk op ons show waar ons misschien hierdie type ouens het. Ja, ik geloof ook, als ik nou terugdenk, ik denk ons het al tevore regtig ons het al mense van baie sportkodes gehad. Maar ja, ons het ja, bietjie boks mense, so Gino Chiappini wat natuurlik 'n boks gimnasium het en mense wat daar by hom oefen, boksers en ook een van sy boksers wat dan by die braaivuur saam met Patricia sal wees, Pieter Kotse, ook 'n baie belovende amateurbokser wat ook groot opgang maak. Sien vooruit vir al daai en by die braaihoekie sal ons maar kyk wat maak Patricia met Pieter. Ek is bietjie miskien bekommerd, maar ons sal maar sien hoe dit uitwerk. En voor ons gaan, soos ons weet, hierdie naweek is die Holland Hearts Foundation Road Race wat op plaasvind, 30 kilos, 60 en die 100. En ons ken die amateur boksing is ook aan die gang hierdie naweek. En is daar ook 'n stap byeenkoms wat jy ook Yes, Bubbles en Bak. Ek het amper vergeet van daai baie belangrik. Dis ook hierdie naweek en Gooi Kolle gaan daar wees. Ons gaan ook ons stappie vat. Dokter het gesê is fyn, ek kan die stappie doen. Hamstring is nie te bad vir stappie nie, is net wanneer dit kom op hierdie intens goed wat dit bietjie issue raak. Maar ons gaan kyk bietjie hoe shopping Patricia by Metro Fresh soos julle weet en na dit kyk ons maar hoe lyk dit daar by die Bubbles en Bak. Hi daar kijkers, dit is vrijdag en ek is hier om Gooi Kolle inkopies te doen by Metro Fresh. Ek is baie opgewonde vir wat die week op ons menu is. So kom ons gaan doen 'n bietjie shopping en dan kry ons op Brian en Andrew by Haggie Kringkop Stadium.